lam ke Pherangke তুমি দেখিছিল Putimi Akeman 2.0 the Putimi Akeman ke 1.0 2.0 so central land pata distribution kejoipen land pata longa pata kerona abut penana akar bilapen tribal satu pan ota pilola swalogo non tribal atum amen try baina amen doko gajone APSLC तुम्हारी reaction मान के non tribal akan pota bide so controversy के बांग आठे बांग के itu cinidak skeme CM साहब Dr. Tuliram Rohan abatai tina apoda kero na ninje meeting no ninje the 1951 52 ben kidotum so plan ben baha so kidotum ma pan ke lasidar itu chini nangi 51 52 hoda karbiang long along ri karbetum det leke du pugali that non tribal tu kapre khai dum tak du non tribal tu halat dum du sa percentage de karbetum ong national tu hamli pajiringan tu hala sudi tu first deputy chairman rekar bigali Jonathan Patro plus 10% of the carbiatum do person but tribal tum do person take Jonathan Patro ke deputy chairman man mil what does it mean upilo la kabujaida mas heban ke hala sota 10% take tribal tum le do bali ba carbiatum le do bali kapre khai tum ta do lapu bukajana side punon harohat ele homoste side punon but even lapu west Karbiang along punon kapre adarin karbi kapre khai tum do nasi hala hai indigenous to phan longlia pata ke pi ake joy penata first time in the history of Karbiang autonomous council joga government ta ake joy pen rada pan hang paka pen before make joy apata ke joy before pen jenglo ha pata ke pian da ke joy pen labange churume me sia fukimolong isi mane churume me sorkara kam nu busi rara tumge kaningji banili tumna ningji le bange first time in the history of Karbiang this kind of government laso step ke dinga bange kidu kena rar phan potagaro bange labange churume me kam lake churunangi litu barat tumne churubom Asa hala suarni center laso land distribution laso land part distribution na arni penapi laso APSL itu ma reaction ona phan ba parok pata pide po bangke lage chokche jukti ka velam lage laban politically motivated kasi land pata bangke ili tu si piung ko lage Karbiang long autonomous council piung dari Assam government chief minister sta piung ne prime minister sta piung ne dari Karbiang autonomous council si aja pongdo land laso apu thake laso aja pong bangke Karbiang autonomous council along sidu sidak laso alam ben political alli ke long ya phan election te bokha lo MLA election so alli ke long ya phan to misguide rather phan ka misguide ya phan laso intention bangke laso motive bangke mane condemnable lage mane chok chile honge lasini linal tuma India press conference pen la APSLC to phanili mane kipuang tu bangke rada phan chongthui nang ne upima ho aholam si dingje nei lapen ke Karbiang long autonomous council phan ki churu thunai adi kidu ke na gara tu si pata ke long majority tribal satum si pata ke long pen non tribal atum mane inut bang non tribal tumanta they are genuine
lati hala so si ba but before that hala so si ba lasi hala itu phan pota pi bangke mesen lo busin niltung punai lapen rada phan laso ke pamang go bang laso account bang claim ne lang si thiek men mili je so pin ni tumba spokesperson England sang bulan biasa mau bulan alam itu Kadang-kadang anda ada kimia kadang pejer lo, kacau hati kenal itu tak mengenai pali pot nasi. Akhirnya soal alam bang ke mohet ni itu my spokesperson, alang li senior, leader, alang li than pun lo. Nasi ladak isi bang ke mathaning keceng ahut latum, karbiang long lapur thimi akemang kipiceng 1.0, laso hut ke latum APHLC asong ben, bikhe ke latum duplicate pusi po pota masih duplicate latung iron ke pusi fuluni long si latung dharna doda sida pu karbing lo autonomous council ba BJP a party laso government pen abangke ilitum akarbi atum mithang dadak air office long ke bang pen pinangan bhara pen chenglok akisung ke boydo lape mithang apor ka dure pen ajok lahai kisung pen pata ka chulai dum thek thek pota ke long le pinangan la puson ke dua jok si kasi kidu kila garat aphan lak isi lata bikhe ke kicheng complete karbi tuman si pipon lo lapen laso puthak pen along tin pipen lo APHLC tum ke pachobe alam ke proof del duplicate apota pugala tum isi da proof pithe ke da lasi non ako isi appoint laso impact bangke rat atuma bang Karbing Law Autonomous Council but Karbing Law Autonomous Council Dr. Tuliram Rohan CM Sarpan Akiro ahir jume kipi bang arlo thekan latum theklo lapen non ako 2.0 hut non cheng thulo labangke ilitum ahokpe alam bangke pinangan ningje nang ni alam si APHLC a party ahin pen ningje nang ni alam ulai lapiti labang phere meme latum kopia agent ma aprang me itum kamat hadu la so ting na sila tum dambo athe istialam no non sitame je alang litum mithang mata meeting long ipudo je dak 1951 52 la so ki wang atum phan anke khilonjia pusila tum ipu khilonjia okhomia khilonjia adivasi pusigi pukula to la si hala so award bangke pini ke latum ke paklang leda kopi ki base ponsi je pata ki pima alama bangke latum panung thiksi non tribal aphan pota ki pi pusi rong arat aphan ki pan dam je aphan isi camping election camping ason si kita lasi ahoper alam non sitame efiji burn ka kuri do latum kapre asai ke claim do aggressive person si kachi paklang do lasi nile tumpen ki pudun kangtung bangke jongsi a party pen kamatha jongsi positive do pulote Komarne inut bakapan punon je laso amunit abang puke non kewangmi abang pu opan sinang tum long le pota pidet pulote labang itu ngaceng wa awar saido sitame na keceng bel alang tumithang matapu APHLC alidar president jaiga tharmasi pulo 1951 1952 alam kaninje do laso ang bong pen ako kapre ka tumta ningje itu ami okhomia khilonjia pudu kaninge do lasi ahok per alam pudam lo pulote 1951 aprang pen pata kilong dolo athe mohet nirituma leader spokesperson crosar kaninge dolo je jonardon pathok ason ke dak ke deputy chairman sinang mando lapen ilituma approve do non ta kapre kholasot district long le aprang penta bang pota pinangana area long nang claim that person do non lahorian na itu approve do kapre katim long ta approve do lason hinake sipsagor pulo hinake nogao pinene lason ki pudo se hala hai itum chilong de pe na phi boundary long clear de pe na phi itum 51 52 pe na phi jo ki do huta itum dora pet atum hala tum aphan bangke ili tum aphu ta hai apota aphu pen apo pen aso laso transfer laso apata ki pi bangke lake aron lo lake aku lanong si pipon pe pulote lake pirthelong naokta isia khaiben dochom buke avimati lasi hula ki pidam bangke latumta polisi mesen lo pusi matha nei deeply pen arsik jitten matha dansi laso bangke kinang sot pusi latunda punei je aku jongsi
jong si politicalize jong si latum motivated jong si la pensi election pathuji pulote la bangke arule latum aphan than busame lake kichithan da chithan paju chithan na son mande ji lake athe bima APHLC a party pen kaninje tangalam se ako ninje je alam latum chithan ako ihin bangke ne theklong no CM sir Karbinglo Autonomous Council Ilituma Chief Dr. Tuliram Ronghang sir Lapuson Alidar Jai ka tharta ninje thu ahima puni 1952 ke do atuma phansi longle pota pichotji lapen ke wangmi atuma phan longle pota pipe ko ninje da khai bangse la ke ekdam clear ninje da la ke wangmi atum phan ke nitum longle pota pitek the la ke clear alam se ninje lo la pen la songbong ta la anda pulang non tribal ke lage longle lo hai sita la songbong sita me ako tribal lang bong sita jene non son Manipur pen ki wanga ku kita ho nane ho mane koson no na akapre district pen akimi ki wang tu sita me pota pitek the pusi clear alam ke thando lasi la sona polisia huda bangke la iditum ningi sipet ni la pen nili chuning riga jong si positive puasonte latum lahai protest dia prang latum lahai mane mi fike ke prang lahai claim ke prang si Karbinglo Autonomous Council ke 1.0 huta katu kawe song manta hanglo je aki joyben pota pipo la sin angle tum sanang du nei la pen alangli ke party lam dalangle Karbinglo Autonomous Council pen ke lage amugo party pot pota pinang ne la son dave la si ang to na phansi pota giti ang to na phan pota pilo memorandum da pida me mati Karbinglo Autonomous Council la pen kali pulo tangte a oddo latum da a right do latum da kama thane ya jukti do je laso puthang nitum discussion do nei pule latum ninge dam sida cho sida latum bangke pilo lake bok bor inang po koi bor inang po la pensi politics pathunang po la pensi rat aphan pamang hunang po lason a game plan aphan cho lake lasi puthot lason mane rat pachar wo sei lason Karbiang long ingsam jina tomon pen akapre ka tomon ki pon peda ji aphan nangke alang lituma responsible do athe bipod na non sidame munit thi the aphan munit ke pathi ekiji barna kuri pen chenglok angton ki claim lasi apranason itum batai CM sar nejelo kedam tang ilitum ke chok chia mukha halahe ke chok chia mukha ke dunai itum repeat nang ne ilitum puthot non ki wangi phan mangke ke pachok nong sidam nei lasi true discussion men si solution ne pinangi tu CM sar ke approach do sida pini APHLC tumke lake amithang aphan kedam tang ho duplicate puta pachobai delo duplicate kali delo non sida jaga turning je veklo जे 1951 1952 ahut ki do tum bhagan ke lake khai barim busi recognize nahi busi alangli tum si kaninge prang la so meaning si non bangke kadu kawe Autonomous Council tumta jong se akimia pota non tribal tuma phana akimia pota isude prote hola so apota bang wanoi la so pota wanoi la si komane hula so ahut 1951 52 hut apota ki do pen non apo aso transfer ka chikuri ke lake latum ta arai do lasila bangke APHLC tum rat afan pachobai nang ne APHLC a party tum lason mane rat along controversy provocative lason a concept pen ke rat afan than nang ne lapen pachobai thap nang ne la jong si lason pachobai thap pulote rat si mo arnisi alang litum afan ka bisara son mandeji usineli hin pen ke kipukang tum asila anjalo oh deron sam Lalu siam Dr. Tuliram Ronghang sar taplo 51 52 aprang phan bangke pipota pi phan ke isita pipe pulo la so ting jaga thar sita mi pulo je dondon no posi pulo alang le mitang se kaning jelo la se alang le to intention mate alang le to ma kemang ko pi posi tang te mi phi ke kai rat posi thi hek e sivet alam pen jong si jong ji bete pu intung lo nang le to se la ke political la ise politically motivated rather pachobai po election je bhai Lahel Indian so la politically motivated rara phan ko pia berta se pijeng tela so alam putha la banga hokalam ke china po
CM kopi makan ini 51, 52 Pherangke ba 51, 53 aku kebang atau bansi iti so pota bangke. Soalan nu si correct lo pulang te ram tum ke doktor tulen mau ke makama mangke akke jo pet pota karo na mangke tribal atau fan ba non tribal atau apa ta na bangke correct. Appreciate purat ke. Explainer है नाम इनका शॉर्ट के लगा अच्छा तो प्रेस तो लैंड के इसी सेंसिटिव इशू मतलब itu mana bangke nama bo bangke unique land of peculiar rights pasti mana bo itu mana bangke dake ayah langsung saya statein lah tu mana langsung identity pipi belek itu malong bangke land belongs to autonomous council mane bangke land belongs to Amei langsung biasa kenangan do langsung non ada itu chini lor ada kemudian tu dia koi ke APHLC tu chini lor ben ladak ason apu dia apa bangke Pherangke alam itu kan pinrem sodak dan pinrem ni lah bangke puthot nangkarwo ke ang bong kapacarwo pan Amei ke hoi buseli dong pangket pakanai ate longle phelang alam aputhak itu masih yang tadi kita lapan muat pelangan jerpo tunggu pulau lason ke ninge bang abe apang tunggu cini lor tadi lapan ke noi itu bang lancot ke nang 2.0 laso apang different community atau panta hang si tham kalau tunggu lah ya question arju ladak muat ta kape kai tung tribal kalian tunggu panta hang lah ya puthak bujai lapan kalau tunggu Cini paka hola tumta. Cini paka se hola tum akaprek alai na bang atum pompe. Non am ke thek long bang. Basalam to ha kupipi ma kenan sot. Kupipi siki pi unma. Hola haya puthak ke li tumta alang li tum pena bang kite bo happen kam sai ben. Laso alang to ma problem ke pachun dia phan ke li tumta ready pusi. Ele tum thapu la pen ke longle phelang dak komar phansi pinang hima. Komar phansi pinang ne ma. Kumar pasi rong pacukim long lima, kumar pasi rong pacukim long lima ke labang ke individual ke decision ke en ahor mo kali dake constitutional right constitutional ang dake tok angdo khola sateng basili tum ke kam claim ji la dake mai me khai phang e la ke pinang ne mai me khai phang e pirek ne kwalang kali nang li mai me khai phang abang ke mai me bengali khai bang ke la phai ekdom bengali po pinang ne pala song kali Mane ke ohomia pot lapapia laso lang kay laso munit history ko pilo wala bang landam nai 51 aplang pen ladak doma avema mana 52 aplang doma avema ladak itu chini paka nai la chini paka pen sinon ke kamekle la salam tung lahai patak chini lor dak lem pulo tante hills area alen na bang ke akapreka long ason align alen kali ladak bang ke labang chini paka nai la silahai aputhak alam itu mane kai dong thabo ko bang ke ngalang litu mapan laso cargo chini lor ta cargo laso cargo atong phai litum nong kapang thega porlo lasi bihe koi APHLC asong la tija tum laso leadership ke na tum abang ke chini lor ta chini ne ke krong apoi litum pan thek pakon nampo kalite ilitum kimang pon hemprek ilitum kimang ya panalo abang ke nangapa siksak do na son si ilitum thek long lok hemprek nangapa siksak dunia pana kapreka khai tum manta kikaya son si tum thek long lok lasi laso APHLC tum laso ke patlang abang ke maya depo tum ka thanglo la ke totally baseless political motivated akan totally la ke condemnable alang ke patlang laso ni yewon APHLC tum KKang bong nang pacar bo phansi laso step kedeng besa koi kar bok panjima isi khai phan long le nang to phan pipedat purote la ke kar chot lo mate aning pa pathi po mate je tuliram rong hang leadership long le nang pipedat buyong si thang purote la tuma ning thi po ako karbi to mana thana po jo mohong to phan long le pia na kipinang ne to phan la to pia pote aning thi po mate nanar aning thi lo pulotang te labang ka jab son tala tum ki claim ho chi sik de dimate la so phasi la to phan cargo ku pu ba in short Bangladesh like baseless no baseless la pen politically motivated cha la dak non ki pontang la bang aso tum putan ngalong
pakai family ko an bang doji tapi la isi bang ke aku aki ong lumenta ning jelo jela soal lom nang do ke 1971 kan sila aki ke tum nang do kono anno la bang so ko ki pi bang 1951 kan kono la si so ke pang head pon bang ko son kan kan pe klan bang halasut Bangladesh war aro halasut Pherangke bang tela so Pherangke benda binana scattered hai ऊपर डिप्लोमा स्केटर किस्माने एरिया बाके लाहे नॉन ट्राइबल अतुम दो हाल सब ट्राइबल अतुम दो सेम टाइम नॉन ट्राइबल अतुम ता हाल सब दो असिंग तुम चिकिनन को